I pozdrav ljudima s nama Gamesflow. Danas ću da vam pokažem top 5 igrica za Android uređaje i krećem. Na petom mjestu je ja trenutno imam sa motorima, igrica je mnogo dobra i zabavna. Kupujete motore, prolazite staze. Na petom mjestu je Frontline Commando. Meni se mnogo sviđa, grafika je ekstra. Ako kupujete puške, prelazite staze i tako dalje. Na trećem mjestu je po meni na trećem mjestu je Minecraft Pocket Edition, kako već želite. Kao što vidite. Sad je čak izašla i nova verzija za Minecraft. Vidite, super je. Čak dodali neke nove rute. Vidite, možete sada da idete i kako se zove ne možem sad tačno pasti na pamet. Ali eto. Na drugom mjestu je Agar.io. Svi znate za ovu, ja mislim da svi znate za ovu igricu. Najpopularnija igrica, najpopularnija online igrica. Meni je super, stvarno mi se sviđa. I na prvom mjestu je Clash of Clans. Ja sam skinuo ovu igricu možda prekuće i već sam sada možda 7. ili sam 8. level. Igrica je pre dobra. Meni je se mnogo svidjela. Kada gledam slike izgleda mi bez veze. Izgledalo mi je bez veze. Ali jedan drugar je, mene je na ovu igricu vratio jedan drugar kojeg sada pozdravljam. On igra ovu igricu baš dugo, možda je sada 50. level, ne znam tačno. Stvarno dobra igrica. I to je bilo to od mene. Nadam se da ste uživali u ovom klipu. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe, comment i mi se vidimo. Ćao!